الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله الذي أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون ولو كره من كره. عباد الله، أوصيكم ونفسي المذنب الخاطئ بتقوى الله عز وجل وأحثكم على طاعته وأستفتح بالذي هو خير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول الله تعالى في محكم تنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Mahuli mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala muna hitukbaltan yu inlangkap pupudjihan serta magsarang syukur pamahasud si Allah subhanahu wa ta'ala amin nag-anughara kato tanyo kamuhi kasambo sim pamaranan awla na tuod yan ugharaan kita nyo pag-iman. Alhamdulillah. Mahuli niya salawat iwan salam hapang mo na to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mabut pa ahli kalwarga niya pagkasahabatan ni patatapuntan nyo in pagmabuka pamahasot si Allah subhanahu wa ta'ala huminang sindia akan niya sarta umanib simpiang langan mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala inari Hasanul Basri radhiyallahu an al-mu'minu kayyisun fatin kullama zadahu Allah fadlan izdada min Allah hubba aw izdada min Allah khawfa. In beriman kayyis halul akal bayan buddiman fatin nakalanduin umid niya iban ingat niya hakatan kignut kahibalsin baran niya bibistan niya insusungun kullama zadahu Allahu fadlan sakahaba siya anugharaan sin Allah subhanahu wa ta'ala kalabbihan nikmat rizki magduruhun in kabuga niya patuhan niya Rabbul Alamin amoyat to in kabdangan ya Hasanul Basri atin niya dain hamang tabiat simbar iman sakahaba siya anugaraan sin Allah subhanahu wa ta'ala nikmat rizki
magduruhon, magpukusog in kabuka niya, magpukusog in pagtaat niya, in pag-amal ibadat, in pagginang niya marayaw. In sa kaula-ula mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, dain hamang sifat simbar iman, dain hamang tabiat niya, bang tungod bahinang marayaw, naubos na, biyay tak simpangho na to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadis niya, sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, lan yashba'a mu'minun min khairin hatta yakuna muntahahu al-jannah. Di tuod pagsumuhon inta ubar iman, day na hinang karayawan, hinang marayaw, pagtaat patuhan niya Rabbul Alamin, di siya pagsumuhon. Sehingga in kahinapusan sindagpakan niya, kabuhi niya, amunin surga, yatagamakan niya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bihatu in dagbus, bihatu in papatasin tao beriman, hatungod hinang marayaw, di siya pagsumuhon. Ang kanalong Ibnu Hazim, yatumpuman niya yung mga panaiban niya. Duwalaw niya parkala, di na ako magpahaba, ipusaka ko kanyo, long Ibnu Hazm. Indua parkala inilong niya ranyo kabukbukan, ikapagbulirayan niyo sata, nagparuntungan na kamo, di naman hadon niya dagpagpaadlaw ka na gano'n. Unin dua perkara. Laumi Ibnu Hazim, tahammal ma takrah idza ahabbahu Allah, watruk ma tuhib idza karihahu Allah. Tahammal, tahani, sabali tuud, sandali. Unin tahanan mo. Mahukaw kau huminang kanya sa kababayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Bang mo mahinang. Dahil nasarap yan lang Ibnu Hazim, tahani, sandali tuud. Mahukaw kau huminang, malisuk kau huminang, sa gawa kababayaan, kasusuban, kalasahan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Bang mo ya ummahina. Ikaruan niya. Watruk ma tuhib. Iban tinggali suod. In uno-uno na. Amin kasusuakan simpangatayan mo. Mabaya to diyon hinangun mo sa gawa. Di siya kabayaan sin Tuhan mo Rabbul Alamin. Kipapahinang kayo. Biya dinin hantang niya. Asupaya mapagtakda, mapasandong sa marayaw, inkabtangan ni Ibnu Hazim hambuk sahab. Tahammal ma takrah. Tahani. Amin pargala kau kawan mo. Malisuk kau huminang kanya sa ikarayaw kay mo kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Ipahinang kay mo. Atawakan bang mo mahinang. Timap panakaw sin karayawan. Pangupamahan. Imagbati sin tungay hisukdum. Maunit sampar kala. Magpukaw kau sin lisag hambuk, lisag dua, lisag po. Unim maksud. Tumunay kau sin sambahayang sunnat qiyamul layl. Atawakan tahajud.
mahunit yattu kau halon sin iPhone mahagot in bilik marayaw in katug mo sa hadat kalah si maypat balong sin pikilan mo impanawag-tawag sin Allah subhanahu wa ta'ala iflak ni halong sin Quran mahamul niya aparman niya kanu qalilan minal layli ma yahza'un wa bil ashari hum yastaghfirun law sin Allah subhanahu wa ta'ala dahil hamang asipat sinta ubar iman nahinang nila tabiat timimbo ko halom simpangatayan nila kanu qalilan minal layli ma yahja'un in kiaunan nila sin waktu rum tiyo-tiyo da kailu intug nila agad di magtug inta ubar iman mayat to wabil ashari hum yastaghfirun sababin sila sintungay gisukdum nagkikiyamul layl nagsambayang sunnat tahajjud iban nangangayo kaampunan patuhan nila Rabbul Alamin aruwa ing ayat parman sinallahu subhanahu wa ta'ala tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a imang sila beriman tatajafa junubuhum anil madaji' yag-upama simmahasud si Allah subhanahu wa ta'ala arisan yatto namimikit imbalan nila hakukulangan nila marayaw inkatog nila limong tahad sila timindog sila sabab man ta yad'una rabbahum khawfa iban simpagpangayo nila dua apatuhan nila Rabbul Alamin sarta ilma nila impanaabiti kanila sinallahu subhanahu wa ta'ala amin damag nila sinsiksa sinallahu subhanahu wa ta'ala iwan sub nila nakalando imbaya nila dumawat sin karidaan rahmat iwan kaampunan sinallahu subhanahu wa ta'ala nagbati sila sin tungay hisukdo bang moyat to kitaon mahusaw kau huminang asawakan malisu insifat simbaran huminang kanya sa hikarayaw kayo lawhi Imam Syafi'i rahimahullah hakab tangan wa nafsuka illam tushilha bil khair syagalatka hiya bisyar in gin hawa baranmu apabila ri'mu anarun apabila ri'mu bi'atun maghinang marayaw syagalat kahiya bisyar lawmi Imam Syafi'i gagalun niya kau pahinang mangi utungun niya kau da akon magmangi apabila imbaranmu wala siya naanad maghinang marayaw nariyak sana si hamani lawni Imam Syafi'i bagalun niya kau utungun niya na sadya kau pahinang mangi amunat puin magulat sin mata mo mariyak sa kau di na kau maraya sin hinang marayo dahil na sabab yan imbar iman subay niya bi'atun anarun imbaran niya maghinang sin karayawan hawak ko yan bang maanad imbaran niya maghinang simmarayaw magtaat patuhan niya Rabbul Alamin maluhay inkatan lawni Imamul Buwaisiri rahimahullah wan nafsu katifli in tuhmilhu syabba ala hubbir radai wa in tuftimhu yanfatimi fasrib hawaha wa hadir an tuwalliyah in hawa baran mulungnya biak sabarati batak-batak hambof batak-batak im batak-batak
Mangsia ianad hina niya imamut na impangumulan na di na siya mapatut magduro. Ampas siya miat ianad hina niya na siya padurun sabab niabot na umur niya di na siya mapatut dumuro ay na niya. Yan fatimi. Mabiyak na siya, mabiyak sara siya, maanad na siya. Biyak dahat to imbaranta. Mang musya ianad maghinang marayaw. Maluhay kanya inhinang Maria. Narina sabab yung mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Longyasanul Basri dain hatabiat sifat Maria usinta ubar iman. In sifatnya halul akal bayan buddiman. Sa kahara siya makatayma. Nikmat rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Magduruhun in kusubnya magtaat kabugaknya patuhannya Rabbul Alamin. Alamat itu. Alamat na elevate, na upgrade in pag-iman mo iman sin kabugak mo patuhan mo Rabbul Alamin. Hawaktu kawala nakasambayang fardu subukaina. Hawala mo sadyat yagtuuran. Inta ubar iman lando insusani. Ini at wala mo biyagduran hat sadya kau nakatug. Nakananam na kau nagkasusahan tulong mo wala ako nakasambahayang mardoso. Law sin mga ahlul ilm amuin muslim bariman lihat pindagbos sin pagkananaman niya. Hawala sabda siya nakasambahayang fardu subuh mat nakatug siya wala niya piyagtuuran sakali nasusa siya iniyat to alamat na upgrade in iman iban kabuka ni adapun in muslim misal 5 baikan na in fardu subuh sibu dahil nakatug siya akaw akam sekturan na di niya rahip pagmasusah wala pa kan putimain buku impagmabuha iban pag-iman halom sin pangantayan kaingatan mo kaingatan ko iban sin kaingatan tanyo pagkana naman tanyo ini ang kandalang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila lumamma inhalaw niyaon magkagunahan siya subay overhaulon biya da simmal kina biya din hantang sim pag overhaul halaw Rasul sallallahu alaihi wasallam min nagbayta mang makanan inhalaw niyaon biya sa parati makanan siya lisu hamagtaat makanan siya pamahil-pahil nalawa insub niya tumunay sin kasunat-sunatan law mo maghazat na subay pataurun pinono amin wasiat ka to sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Unin wasiat simpang hu na to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In akhirnya jaddidu imanakum biqawli la ilaha illallah. Baguhannya in iman niyo silatan kalimatut tauhid la ilaha illallah dia din pagmaagokan may tain iman halaw ni magkaraan siya bukun sa tubiyat maksud niya longsim mga ulama asal matarang kato tanyo al-imanu yazidu wa yanqus
bangha ilmu pagtuhan law simanga sila ahlut tauhid in iman yazidu mailibit siya pataas umusog siya sinhinang mo pagtaat patuhan mo Rabbul Alamin bang kimusog in pagtaat mo paghinang mo marayaw hawak to yan ma-elevate, ma-upgrade, kumusog yung pag-iman. Wayang kuso bil ma'asi, adapunin iman. Maba siya, lumamma siya, sarap sin limamma isat yung pagtaat mo. Very simple. Nalungsin Rasul sallallahu alaihi wasallam bang mo kana naman inhalaw miyaon matlimam masya subay mo pataurun in lapal la ilaha illallah sabab bang himangi inhalaw miyaon very sensitive mitan kita ni Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdanya inna fil jasadi mudghah sabunnal tu'udun halumbaran sin manusia aun biya sa para tidugo nakukumpol ang kapulla idza saluhat bang dimayaw in halum yaw dimayaw in katab wa idza qasadat bang kimangi in katan ala wahyal qalb amun nalungsin Rasul sallallahu alaihi wasallam in jantung amin pangatayan si manusia very sensitive ang kanna in Rasul sallallahu alaihi wasallam naraat kita niyo amoy subaitan niyo daranon in pagpangindua pamahasot si Allah subhanahu wa ta'ala ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dini ya kau amin Tuhan tag-amulahi simpangatayan sin ipon mo patattapa impangatayan ko doon hapagtaatan hapamugbog sin agam. Uning hikmat ni. May takaw na raat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam magdua abang mangan patattapon inhalaw miyaon. Muna bukon ikaw in tag-amulahi, tag-milik simpangatayan. Allah subhanahu wa ta'ala maka dari split second mapindain huna halaw miyaon ya kalayo sin Allah subhanahu wa ta'ala makasima kau rin agam sin Allah subhanahu wa ta'ala lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amin hibal sin halaw miyaon jantung tanyo pangatayan tanyo asyaddu taqalluban minal qidr fi gilyanihi aw kama qala amin hibal sin jantung tanyo yaun halaw nakalandu in hibal niya dahil sin tubig piyaso nagbubukal mangko magpaso biyahat tuin hantang lando siya mahibal aw waktu in kabayaan mo nagniat o dumini magkiyamon na ito bagdatong sintungay kisukdum li na kaw makakausto mo na isin kiyamon na ito sabab himibal siya parukain kinibad siya taon siya na Rasul sallallahu alaihi wasallam daranan niyo in paminduaan niyo ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik sabab di mo kaingatan kung sumpo ni sa mapindain kahalan mo
Dahil sabab yan mangayo ko patuhan mo Rabbul Alamin, ya Allah patatapain pangatayan ko, hapagtaatan kayo. Sambil gumawa ako dahil hadunya ini, nawapat ako doon ha kalimatut tauhid. Subay buhatin pagpangin buam. Alhamdulillah mga fiyaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nasabot na niyo, Long Hasanul Basri in bar iman, apabila siya anong haraan sin Tuhan niya Rabbul Alamin nikmat rezeki magduruon in kusog niya magtaat in kabuwa niya bilay adlaw rakuman magduhol in Tuhan ta Rabbul Alamin sumod na kita niyo pabulan Zulhijjah ulang labi ha adlaw isnin banagnaan sin Zulhijjah imbulan ini iblak sin Allah subhanahu wa ta'ala nasabot halong sin Quran mahamul liha parman wal fajri wa layalin ash siapahan sin mahasud si Allah subhanahu wa ta'ala in waktu fajar hawaktu sumi'nag na in matasuha siapahan sin Allah subhanahu wa ta'ala artinya ang hikmat doon. In waktu subuh, yaun doon in barakat, in kalabihan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naubos na biyang induahan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in ummat ini. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis niya, Allahumma barik fi bukurati ummati. Ya Allah papagbarakataha ummatku in awal waktu. Haw min awal waktu kabakan mo, haw waktu subuh. In kataan hinang bang mo tiyagnaan haw waktu yaun, marayaw inniat mo papagbarakatun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hasabab yan, sambil kiyabayta, simpang ho na to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin kalabihan, sin waktu mahina at awal waktu, Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam man salla subha fi jama'atin yasyusyuin si mambayang fardu subuh bal jama'ah summa qa'ada yadhkurullah ta'ala imma hulini ampas ya limingkud na usman sila si mambayang fardu subuh limingkud siya hangkari ampas siya nagjikir nagbasa Quran nangindua sakali ia mutan siya sin nagsinsuga hati na simud na in waktu duha long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam summa salla rak'atayn duha imma huli ampas siya si mambayang sunnat 2 rakaat duha unim baita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kana kaman hajjah tamah biya da silong niya nakapaghaji purna inagbo simpahala sambil long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bang siya si mambayang sunnat duha giyanapan niya pa 4 rakaat giyanapan niya 2 rakaat lain ang 4 rakaat Allah subhanahu wa ta'ala inuno maggaranti kanya in garantul kanya simrijiki ni hadlaw yaun Allah subhanahu wa ta'ala kisuin nakagawa simpangadji ini magmaap mga western tao puti mangkita niyo nakapto kita niyo kataan pa Manila Uy, pa in waktu subuh, disagdo palisagdua. Bati na sila. In mag-school, mag-prepare na siya, simpag-school niya, in nag-office, in mag-ihinang in kata. Dahil na sabab yan, in Allah subhanahu wa ta'ala, in kalabdihan niya, wayro umpiun niya, bang niya kiyawa in sabab. Malingkan in ummat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bonus ka to.
naubos na ko ngayon ang dua asin Rasul sallallahu alaihi wasallam hina nga sadyain sabab yang akuhan na kay mo sinallahu subhanahu wa ta'ala inriddiki mo haadlaw sa hawlin ummat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam magma amayat timpangasin mo miyadinin hikadawhat mo sin barakat magbasa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam misanin waktu paldo sumo magmaat ni mo misan hikatunay unin baita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam man salla subha fa huwa fi dhimmatillah hahambo kadza habis long sin mga ulama mamarahina mahinang mo pamukuhan matakaddam bulan sang bagin hawabaran mo long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam man salla subha hisyusyuin kya tunay na insambayang pardo subuh unin baita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam fahuwa fi dhimmatillah in siya halawm pamarihala sinallahu subhanahu wa ta'ala hadis sahih makusukin darajat sin hadis man mukyab unay impardo sambayang subuin ikaw halawm pamarihala na sinallahu subhanahu wa ta'ala hawunin mga umat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanggang na ambok waktu nagmitin in mga sila nakura sin Yahudi Jiyo anyo nyo long sin hambok lialong niya siyud na kubuha ini mag-alam na katuktan nyo awla Israel long sinambok nagura sin Yahud mayta sabab long niya timaud na im mga Palestinian iban si Muslim nagmahi dimindog magtoy inhambok nagura sin Yahud long niya in ako wala pa ko sa tanto diamang yang gaw sabab long niya kakitaan ko yung masjid nila sin waktu subuh agad maitong mo rin magsambahayan very simple in formula sin hambuo amin nakura sin Yahudi manglong niya in masjid nila nahipo na sin waktu sambayang bago subuh hawak ko ini suway kita nyo maalam hatay mangudkan yung Muslim sabab ibon na sin Allah subhanahu wa ta'ala halong simpangat na yan nila imbuka gantian sin isog hawak ko yan makawat nila na inhula Israel harihaon long nga kahalan di bahi kasusa hakakulong sabab kakitaan kay masjid bang waktu subuh maitong mo rin magsambayang halong sin masjid murah-murahan mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala magdaratong-datong ni sa inhangpu adlaw panagnaan simpulan haji siyapahan sin Allah subhanahu wa ta'ala amunin ayat nabassatan yukaina walayalin ashar siyapahan sin Allah subhanahu wa ta'ala induman sin Julhijjah agad nin adlaw niya tam ko daun kalabyan dito hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala unin hinanguntan nyo bang sumud na imbanag na anhangpo sin Zulhijjah pagpuasa kaw sunnat bang mo kakausan awla na tuod insiyam kasubangan na adlaw Arafah ayaw mo kalupay sabab na asubuin Rasul sallallahu alaihi wasallam sin mga sahabat unin kalabbihan sin yawmu Arafah ya Rasulullah injawab sin Rasul sallallahu alaihi wasallam yukaffiru sanata al-madiyah wal baqi magpuasa kaw sunnat hadlaw Arafah kiparaton niya indusa mo hang katahon lima bay iban sin hang katahon susungon awno kaw kumawa bihanin lagpo sim pahala sambil in Rasul sallallahu